بنا رب العزت نازی گا پنان عزت مندار کا گونڈو کسے سے تو نما خدمت حاضر مثلا دا قصہ دا وڑے کہ اسیس بادشاہ خدا نہ رسول زمانہ سازی و بادشاہ تینا عقل چائنداری علم دانشا بعض بلو ناز سسکے او دا پو مسکا کہ دنیا ٹی اخس کی ای چاوے کنا بادشاہی ٹی دا خس کستی پک بلکہ تیبہ دنیا ٹی شاید دا کستی پرو وزیر اک سیانا مرے وزیر است کرے پومس کی بادشاہ سلامت کرے برزان روتنگٹیے بادشاہ سلامت تینا عقل دانش انداخ برزا پو مننگٹیے کہ کسے تو صلاح مشورم کپک تو وزدیس کچاری ٹی تینا جاننا پناہ خواہشہ پارے بادشاہ سلامت جاننا امان تینا خواہی گئے اجازت رہے یہ گپس کیو بادشاہ سلامت پارے باس خوشیت پارے بادشاہ سلامت دا سیراٹی کرے خود کسے غریب اس رہیں گے یہ بنگونو دانا عقل و دانشنام چرچا کرے پرچار کرے نا بادشاہی ٹی ارے مخلوق دانا چرچا کرنے گا ٹی عقل و دانشنا تا کرے گپ پاتی کیک بادشاہ بے تعمل مس یکدم پارے کہ تیاری کبو کانا اڑا رائی مبو کانا اونا یہ تو کچاری کے کہ وہ ہمارو بندہ سے کہ داغس و عقل و دانش استخک تو ایلو وزیر وکیلہ کرے دیغ مسور اندہ وزیر پارے کہ نہیں تو غلط کہے دسے غریبین کرے جنجالت شاغ سے بہرحال ایڑے انار تو اوکا مست وزیر کرے ہم غریب پارے کی بادشاہ سلامت نا علم فہم اور دانش چائنداری نا بنگو نے تو کچاری اس کیک تو کچاری لگا کچاری کی لگا بادشاہ سلامت اسب معمول ہر وقت آمبا کہ کنا استاد اکبازو یہ دچا دیران علم حاصل کرے دا پارے پارن کنا استاد کو اور کنا داخس مڈی یہ کتاب آتا کنا مڈول یعنی پر دا کل کتاب آتا کنتو علم رے تو دا بندخ کرے ایتا تبنسا لیکن ایک خوائے چکا اور تاس صرفے شروع کرے دیر شاغیں گے تو دا دیکھ شولنگی سا کر تاس مسفر تو بادشاہ سلامت پائے تا انت کی کنا دماغٹی سوچاٹا نہیں تو ہمون پیش تماس نے دا خبر اف کی تاس پر مسنے دیکھ دیر مننگٹیو تو دا خوانا بائی بند کرسا پارے تو بادشاہ سلامت نمینا گپا تا ورندی ملا بادشاہ پارے تو او امر پائے بادشاہ سلامت تینا جاننا امان خواہو تو عرض اس کیو پائے پا اندہ رضانا با کسنا دماغ کی پر مرے کونا گوڑا سمجھٹی لو کسنا اہمیت ایلونا طاقت ایلونا علمنا بارٹ خبر مفک انتے کہ نا دماغم کرے اندہ رضانام با اندہ تاسام با پر مسنے اوٹی پین ایتنا گنجائش سلطنے بادشاہ سلامت تینا رضانے خالی لکھ تاکہ پوسکنو ایتس پوسکنو گڑاس نا سمجھٹی برے قصہ تو انداڑے ایسر مس ولے دانا پدان بعض بلو پنتو شون سے کہ بندگاک تینا علم و دانش طاقتا کرے ناز و نخر اور تکبر کے رہے خاص وڑٹ علم نا تینا زیا بازا کرے تکبر کے رہے ارا علم کی ارے پای دیترٹ یا ورتمک او بندگے عجز و انکساری یہ لیتک اور ارا کے تو آمبا لگے کہ انسان نا زیان کھائک بلے کہ بعض کتاب خوانے او کرے پڑھا لکھا جاہلیا خوانوں کا جاہل پانیں گے اندہ امیدت کتاب پروگرامی نم پسند کرو رے برو کا پروگرام اسکان موکل خوانے اللہ نامانہ ٹھیک